Sport kompleksqa oyak bası bilen qonaqlarыбыз jırmın dünyasına kelip kirdiler. Biride olar garmuşlar ansambline qoşulub beydiler, көңіл açtılar. Kompleksning ulu zalında qonaqlar huzuruna taqdim etilgan teatrallaştırılgan tomaşa her kimning көңіline xush keldi. Tatar milletine burunga ata-babalarımızın qalğan qazını sü emas uzumunda bigrekte uzuyuşu, uzukmaşu hizmet koyu Tatar milleti ümesin jiyu. Hem bu Sabantoy'dan qala ikinci zor bir beyramimiz, yolabız. Sabantoy Tatar dünyasına jeykini algoritm birse hem Tatarlığımızı uyatıp jiberse qazıması kış günü Tatar milletine algoritm bire hem Tatarlığımızı uyatıp jibere. Alaşak, Mekkevlenleri, avlu kapkaları, avlu yurtları. Bugün Müslümler şu kadar zor beyram, zor hatırlete, kumul elle koylarga dolkun bulup koylar. Bik zor rahmet Müslümlerge bik matur uyuşturulğun, bik matur karşı aldığız, bik zor rahmet Müslüm kapkaları her vakit benim zorlarıma aşık olsa, benim Müslümden unutacağım yok diyen söz rahmet sizge. Qazımesi bulğaş, qazımesini uyladık da özümün jırımını yazıp jiberdim. Hem de bizni şakırdılar, bik motor deyip. Şuna göre biz birinci taptar iptaşım bilen Başkiri jerinden kelip, mınavında Tatarstanda, Müslümde bulubuzga bik şartbız. Zalda şulay qaz qanatı, qaz mamağından türlü suvenirlar, kartinalar işle boyunca master-klasslarda uyuşturulgan edi. Tilegen qonaqlarыбыз özleri de master-klasslarda qatnaştılar, istelikке fotoğa da düştüler. Yıl sayın qatnaşabız, festivalda qaznamasında özümüz kurgancha ishlaymiz, qatnaşabız. Bu случае biz ishmakarlar kim shug'ullanib qazlar bilan jiyilashamiz. Biz bu qazımasi festivalinde birinci etapta qatnaşabız. Men bek şadman Müslümge kelüme finalga çıktığız deb bizga şaltırattılar. Men bek zo'r şadlık bilan keldim Müslümge. Müslümge kirgende şunday motor yurtlarimizni qarşı aldı. Bek tüzük, bek motor Müslüm menga bek uşadı. Festivalning ikinchilişi quyoshliq yol zonasının Tatar yurti xatasında uzdi. Bir de qonaqlara qoz yo'yilasin ko'rsatdilar. Shulayıp qoz qanati bilan turli belgilar o'tkazildi. Jırlı büyülü oyunlar oynatıldı. Meşte pişken qiymoqni da har kim ovoz etdi. Festivalning davomi rayon madaniyat yurti binosina ko'chdi. Bir de qonaqlarni Ressimlerinin maxsus qoz üməsinə icad etilgan kartinalar ko'rgazmasi qarşı aldı. Medeniyet yurtinin zalında ornaşqan tılsımlı inə beygisi jеңüşlərinin işlərindən yasalan ko'rgazmada har kim to'n qaldı. Qoz qanatın, mamağın, mayın kullanıp yetiştirgan işlənmələrini ko'pligi hem türlüligi qoz eti produksiyaları festivalda qatnaşuşlarını bir taraf qaldırmadı. Müslüm Orta Mektebi, Oğulcılıkları, Balalar Sanat Mektebi, Politexnika Texnikumu təqdim etgan işlənmələr də har kimdə suqlanı tudurdu. Eski qoramalı oğulcılığını mayda gezdirib pişirilgan tüşləri, tepikməklərin də hər kim ovoz yeterge aşıqdı. Müslüm qazımasi sizdə bu kileşəkli şara. Çünki bizdən o qazımasi elektrikdən ötəkilə. Həm sizdə yox, bu şu şara bizdən Müslümümüzdə negiz alıb, Müslümümüzdə anan çeşək atı, o bizdən üçün tağında жылы, tağında rahatlık tudurar, көңілdə. Qazanda yaşaganda da biz özümüzün Müslümümüzni yürekten çıkarmıyoruz. Propiskabız özgərsə də, başqa yol özgərsə də, bizim yurttaşlar cəmiyyətində də, həm qonman özümüzün də Müslümümüzə xaratda hər vaxt fikirlərimiz жылы. Bizge mene özümüzün tuğan yakını iske düşürdü. Biz özümüz bilik işokta qazlarını korab jeridirek. Hazır qazını mene bəxit itip heykel işlegenler. Bizning kuzga yoshlar da mildirab chiqa boshladi. Mene tuğan yaklarını iske düşürdü. Bəxit degan skver, o bəxit kelib chiqdi deb o'ylaymiz. Biz millatni saqlov turida, tilimizni, urf-odatlarimizni saqlov turida сөйләшәбез ekan. Aның bit nindidir bir ko'kdan tushgan g'ajoyib bir yo'li yo'q. U millatni saqlov 100 turli, u 1000 turli amallardan turgan. Ham mana bugungi Qoz Imasi festivali, mana bugungi xalqning ko'plab jiyilуы, bu shu 1000 amalning birisi. Bir de şulayak tılsımını inə beygisine de nəticə yasaldı. Jеңüşlər türlü tübəklərdən idi. Onların hər qaysına istelikli büləklər həm diplomlar tapşırıldı. Festivalin rəsmiyləşi Mədəniyyət Yurtunun konsert zalında uzdu. Şora bütün Dünya Tatar Kongresi Başqarma Komiteti tarafından uyuşturulğan çıxışlar bilan örilib bardı. Şorada qatnaşışlarına rayon başlığı Albert Xujin həm bütün Dünya Tatar Kongresi Başqarma Komiteti жетекçisi Daniel Shakirov səlimlədi. Fazla stresen kendinde ana ümesiz
bir nişekte işkәртеп булмый. Шуңа күрә казымәләре Аллага шөкер бездә үтеп тора. Инде менә бу чара безгә тагын тапкыр күрешергә бик зур матур мөмкинлекләр бирә. Татарның язмышында, халкыбызның йөрәгендә, канында төп йорт, төп нигез мәсьәлә төшенчәсендә дә, гомумән аның көндәлек тормышта үз-үзеңне тәэмин итү мәсьәләсе дә берничә буын хәрәкәтен берләштергән проект буларак та казымәсен без аерым игътибарга алырга булдык. Бүтән Россия казымәсе фестивале бәйгесендә катнашу өчен 400-дән артык гариза кабул ителгән. 7 номинациядә җиңүчеләр билгеләнгән. Сәхнәгә бер артлы җиңүчеләр күтәрелде. Алар төрле төбәкләрдән булсалар да, аларны милләтебез өчен горурлану, үзебезнең традицияларыбыз һәм милли йолаларыбызны ярату берләштерә иде. Фәрдә Гаентин, Динар Нурикинов, Мөслим телевидениесе.